because ikin mangaro tuwa kumalang kinja kewa katika jagwari hoy alyar ma bin ekirda inkinti gwayo yalba kachamane da indu community yung de chen dam yu biya war ka mor kayatin ichabat yudan ji chaga ya chota butyo ya chota yeta kachila monam ajal uta ka perunda inkintu yok lot in kalamuti yo ame chawa ajal gai ji ke chapem kari madya ko jam de jam atur kulal le arande yima nyu tumu kudiar to pada ke kacho kadie te me ke quinta la pada jalni lan kien pandu ko yerum dili ke yigo ni la yam cha bel gong tung kairam tung na pa ji jom tel ngor chok ati cha tung nyu be ya dier gulang de te ya wa chi dier gulang de te ali da cha wingal du ka chi dier gulang de te ya wa chi dier gulang de te ali da cha ma jog ka chi dier gulang de te ya wa chi dier gulang de te ya ga yu wa de yaman man dar yang wel yeti wer wa di ko chin mangar wa duor kumalang kinja te wer ka kita jagwari hoy alian ma ni ne kirga yin ti gwayo selba ke tamane da indu community yung da chen dam yu be ya war ka mor kayatin ikabat yudan juk cha ya chota ya chota yeta ka kil amonan jal wuta ka perunda inkintu yok lor tin kala muti wa me cho jal gai ke chakem pari radle ko jam de jam na tor kulal le arande yimanyu atemu kudiar to poda ke ka cho kadie te me ke quinta la poda jal ni lan tieng pandu lairum dili ke yigo ni la yam cha bel gong tung ke ruang jong pa ji ke jong le nyor chok ti cha chong jong yu be ya dier kulwang rut ya guachi dier gulang rut ali da cha luingal du ka chir dier gulang rut ya guachi dier gulang rut ali da cha ma ju ka chi dier gulang rut ya guachi dier gulang rut talangu betu ka mangari da chema kwela pepe chema ngari chema enta fior kuno ngata ngwaji lakini ngadi zenye talangu betu repela ria ulonga na morajo Wangodi, ni wewe watoto.